Wow, wow. Curam, curam. Paru anjir. Nah, kamera betul fokus ini ke tukang anjir. Si Aru. Wow, karet. Ngeri euy. Iya. Wajak mau. Oh, curam iya anjir. Jika kepiting Kareta budak labuh teh Mar. dituntun ya, tetehnya. Gade jang, tong lompat jang. Tong nyiap ke kiri. Kan? Awas ya tuh cowok lainnya. Biarlah kurus. Hah? Aya ayeuna. Keren dia. Kemarin lo Oh, sini gitu. ada Natasha Wilona. Eh. Buka power ente. Oh, kapal reng dong. Budoki. Gak mau carikan gak mau. Yang dibedoki. Cacah coba. Waduh. Bro. Jero pisan. Oh, dong. Perjuangan. Ini kita lagi nanjak gunung. Turun gunung. Turun gunung. Ngare gawe re. Iya, ribu. Tangan, rem angin. Beak kampas reme. Ya, langsung loncat. Bingung balik. Oh, balik. Coba. Mah hebat. Gak pegangan. Orang di sungai. Wow, ayah Ki Omo bro. Ada air Odix bro. Ayo, kamera, kade kamera. Omo berjuang. Hidup Omo. Merah nanjak gunung. Aduh, bareng Fiersa Besari ini. Bro, tinggal lihat tuh. Tinggal lihat tuh. Muncak, bro. Dikejar manusia berhelm.
kita lagi. Oh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setelah ke tengah hutan ketemu Natasha Wilona bareng Vero. Woi. Mana? Capek aja. Ini Natasha dibiarin aja. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah aku duluan ya. Bro. Itu ditinggalin itu. Anjay. Main weh. Yang penting aing tetep HP. Yang penting aing tetep HP. Yang penting aing tetep HP.